Menteri Rangba Bihar, Nitish Kumar, hagasni palai ula thap kerteng banyak konyak eleksyon Rajya Sabha, yau Nitish lasan ran lang do Menteri tanat po yeng kari u Amit Shah hakate kesni. Nitish ula rai ban hiar shuki no kumu Menteri Rangba Bihar nakabenta ban yolong Menteri ni nong yalam Rajya Sabha, haba palat kubor lingba ke ex Nitish ula penpau bau angnut ban long udukhat jong baro artli ki houses ka Bihar Legislative Assembly kumjo ya baro artli ki houses ka Parliament. La kumba arpo snem pila shanya atli ha ka jingalam jonga bat lingba kani ngalala ban lebha ya ka Bihar bat ya pi baro ki para shnong. Kumta minta ngadan kampan yad pat saha ka wei ka sanhima shibenta menangkan tiu shushu ya ka roy ka par ke jela. Nadu ka basdang ngala juklay ba ngakwa manlong udukhat ka Bihar Legislative Assembly bat kumju udukhat yartli ki house ka Parliament minta ngala rai ban ïakhun ya ka eleksyon Rajya Sabha ong Nitish. Minta ka Bharatiya Janata Party BJP kan penkrea banjir yu Menteri Rangba bathamai ke Bihar dang ha kisau panai baladam Nitish lingba ke parti jongu ke National Democratic Alliance kelasar ke election assembly ha Bihar ulah shimti kumu Menteri Rangba ke Bihar hau nai wing araja arpasan bat minta ulah dap nyop san snem ke kerta ki kubor kila sapriang stat bau Nitish un penrong no ya lau kun unishan kumar syaka jeli san perthai.